يا منور قلبي نورني بنور الإيمان. Allah beri terang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati lon terang, buka kandang nur imani. Hati punguh bancerumen, bak meneen sinurani. Hati punguh bancerumen neberi beduh opo ya Rabbi. Neberi hati non berpunguh, neberi beduh kalam ilahi, neberi taufiq dengan ilham, be'ilun faham hadis Nabi, neberi mufhum hadis sahih, hadis dhaif belanturi, menansyid alam yang peroleh ba'di dipele wahabi. Ilmu fiqah neberi non faham, beduh jalan dumaqawul mahali, kitab mahali sabah syarah, minhaj fiqah Imam Nawawi. Imam Nawawi alim fiqah, lama tamah dengan sufi, salah sidra waliullah, mukasyafah alim rabbani. Neberi wujud kitab tuhfah, kitab nihayah belantukri, dua kitabnya cukup asah, lam sejarah mazhab Syafi'i, menansyid dalam Fathul Wahhab, Muqni Muqtaj Khatib Syarbini, kitab fiqah lam yang lain, Fathul Mu'in Al-Malibari. Berjalan budak ilmu tasawuf, lan fam beruh Ihya Ghazali, sifun hati neberi beji sifun jasus dan sifun dengki, sifun batin maksud yang siploh, neberi beji wahai Rabbi, berterang hati lelagi suluh. Imam tasawuf Junaid Baghdadi, neberi wujud kitab tauhid, beruh jalan tauhid asyari, be'ilun faham kalimah thaibah, yang kagak suara lima turidi.